Pozdrav, ja sam Usporedi i danas imam Apple iPad mini, dakle manju varijantu Apple-ovog popularnog tableta. Kao i većina Apple-ovih uređaja, tako je i ovaj izrađen od aluminija. Sama konstrukcija je vrlo čvrsta, odlično leži u rukama, zahvaljujući tankom profilu od 7 i nešto milimetara. Sa strane su uobičajene bočne tipke za podešavanje glasnoće i ono što nam se najviše sviđa je ovaj prekidač za uključivanje ili isključivanje autorotacije, a softverski se može podesiti i za uključivanje, odnosno isključivanje zvuka. Apple iPad mini na 7,9 inča dijagonale prikazuje 1024x768 piksela, dakle dosta manju rezoluciju naspram iPad trojke, odnosno četvorke, koja nudi najveću rezoluciju na svim tabletima koje smo do sada vidjeli. Gore je operativni sustav Apple iOS 6.1. U praktičnom svakodnevnom korištenju ovaj tablet će odgovarati ljudima koji su u pokretu, stane u jednu ruku, lako je prenosiv, čak ga u džep, stražnji džep traperica možete smjestiti. Naspram Google tableta nedostatak Apple-a je što je dakle ograničen za razmjenu podataka. Na kraju možemo spomenuti i da iPad mini ima Lightning konektor, dakle promijenjen konektor naspram prethodnika koji se može uštekati sa bilo koje strane, dakle nije bitno na koji način ga uključujete, ali je to problem ako imate stariju opremu od Apple-a, tako da ćete morati kupiti pretvarač za Lightning konektor. To je bilo sve od mene ukratko o Apple iPad mini tabletu. Više vas pozivam da pogledate na brzom testu na Usporedi.